otišao čovjek, radio ovo u fabrici. U fabrici isplate mu neku razliku, neke pare i on ode u Nemačku. Ode u Nemačku i kupi ovu novu, Glanc novu Asconu. Plava, onako sportska. I on vozio i tamo iz Nemačke vozio i dođe tamo u Beograd na Padinu. Na Padinu, a ono već bilo zimsko vreme. I jedan čovjek to dođe s kamionom i ugalj. Istovari komšiju ugalj. 10 tona. A ono zimsko vreme, ono, znaš, slabo se videlo. A on pre toga svratio u kafanu. I tap, naleti na ugalj i naleti na 10 tona uglja i razbije onu Asconu. I šta će on izlazi? I ovaj izlazi iz dvorišta izlazi i kaže: čovječe, hvala ti što si mi ove buse razbio. A kaže, taj branik, to ćemo, kaže, da zalepimo.